Srpska pravoslavna omladina Innsbruck jedna je organizacija koja se odmah nakon majskih poplava uključila u prikupljanje humanitarne pomoći poplavljenom stanovništvu. To je i povod da danas sa mnom bude i predstavnik ove organizacije i jedan od osnivača zapravo ove organizacije, Vladimir Vlajić, predsjednik Srpske omladine, pravoslavne omladine Innsbruck, kao i predsjednik pokreta Kosovski božuri, Miloš Stojković. Dobar dan pre svega, dobrodošli u emisiju Popodne. Recite mi, Vladimire, pre svega vas da pitam, kažite mi kako teče podela pomoći. Paraćin je jedan od gradova u kome ste delili pomoć. Koliko je tu gradova do sada bilo zastupljeno? Recite nam nešto o tome. Eto, od kada smo saznali u maju o izbijanju poplava, odmah dan nakon toga smo pokrenuli humanitarno prikupljanje dobrovoljnih sredstava novčanih, a dan nakon toga i prikupljanje prvih najbitnijih potrepština, dakle za higijenu, hranu i tako dalje. I to smo sve u toku maja meseca i juna meseca dovezli u 7 pošiljki, dakle u Srbiju i Republiku Srpsku. U Srbiji to je bio Trstenik, Paraćin i takođe Svilajnac, to je naš ogranak ovde u Srbiji, odveza pomoć, i u Petrovac na Mlavi, a u Republici Srpskoj grad Šamac i Modriča. Recite mi, koja je to ciljna grupa, odnosno koji su to stanovnici najugroženiji koji ste vi smatrali da treba da dobiju pomoć ovakve organizacije i šta je to bilo u toj pomoći sve? Ta pomoć je deljena, dakle mi smo to sakupljali skoro 2 sedmice svakog dana. Mnogo ljudi je bilo uključeno u sakupljanje pomoći, dakle pre svega omladina u Innsbrucku i u pokrajini Tirol u Austriji, i tu pomoć smo direktno dovezli lično, kao što to uvek radimo u našim humanitarnim akcijama, direktno do najugroženijih stanovnika ovih gradova koje sam malo pre napomenuo, i to je deljeno dakle direktno pre svega uvek ispred crkve, na primjer eto u Modriči i u Šamcu, Republici Srpskoj, takođe isto i u Trsteniku, u selu Grabovac, uz pomoć sveštenstva. A eto ima i primer, dosta austrijskih firmi se uključilo u sakupljanje pomoći i donirali su baš ovako vrednu pomoć, i to je isto jedan veoma veliki znak solidarnosti prema našem narodu. A što se tiče ove pomoći povodom koje smo danas ovde u Paraćinu, bili smo i u Svilajncu i u Trsteniku. To je dakle pomoć koja je kupljena od novčanih sredstava, od novčanih dobrovoljnih priloga koje smo sakupljali, kojih je bilo ukupno, dakle od sredine maja do sredine jula sakupljeno 17.200 evra, i u vrednosti toj ćemo kupiti isto i u Republici Srpskoj porodicama pomoć, a u Paraćinu danas to je porodica Đorić, koja je raseljena sa Kosova i Metohije, koja je ovde u Paraćinu od 2000. godine, i njima ćemo, odnosno obezbedili smo im u vrednosti od 1600 evra građevinski materijal, kako bi mogli koliko toliko nakon ovih poplava da stanu na svoje noge, i to dugoročno. U Svilajncu smo takođe pomogli 2 porodice. Jedna je izbegla iz Krajine 95. godine, to jest muž porodice, glava porodice Šukunda, Milan Šukunda, i njegova žena je 92. godine izbegla iz Srebrenice. I druga porodica je porodica Miljković, njima smo u ukupnoj vrednosti od 3800 evra takođe kupili nameštaj, belu tehniku, građevinski materijal, i takođe smo obišli Trstenik, gde smo takođe pomogli 2 porodice, i to najugroženije, višedetne porodice, tako da, eto, to je to što tiče Srbije. Dakle, to su neki kriterijumi: raseljena lica, veće porodice, koje su ugrožene poplavama
Dakle, što se tiče donacija ovih, dakle, od prikupljenih novčanih sredstava, tu gledamo da, jer, nažalost, mnogima je potrebna pomoć, mi sa ograničenim sredstvima ne možemo, nažalost, svima da pomognemo, možemo koliko toliko da pokušamo da dođemo do onih najugroženijih porodica. Sad, da li su oni raseljeni, izbegli, nije ni bitno, ali nažalost najčešće su te porodice i u najlošijem stanju. Znate, oni su imali ratove, morali su da napustaju svoje domove, svoje kuće više puta. Eto, ponovo ovde u Srbiji ih je zatekla ta poplava, ali takođe i one ostale porodice. Ono što mi uvek pokušavamo da skrenemo pažnju i da se koncentrišemo na porodice sa više dece, dakle sa 3 više dece, jer nažalost u Srbiji hara bela kuga i svake godine je 30.000 stanovnika manje, tako da mi gledamo da pomognemo one najugroženije porodice, iako može da su višedetne porodice, tako da... U Paraćinu je to u pitanju porodica Đorić, kako ste pomenuli. To je porodica sa više dece? Oni imaju, Miloš... Nije višedetna porodica, ali je porodica koja živi i sa svojim roditeljima, dakle više člana. Više članova domaćinstva. Tako je, više članova domaćinstva i porodica koja je prosto raseljena sa Kosova i Metohije. Mi kao Pokret Kosovski Božji brinemo, dakle prvenstveno naš fokus aktivnosti je vezan za, i ovde postojimo u Paraćinu, hvala Bogu, od 2001. godine, nadam se do konačnog povratka na naša vekovna ognjišta na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, i u fokusu naših aktivnosti su interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, ali i naravno zaštita i borba za srpske, istinske, svetosavske vrednosti, za sve ono što nas čini i Srbima i svetosavcima. Dakle, imamo širok spektar aktivnosti, posvećeni smo Kosovu i Metohiji, podršci opstanku dole Srba, a Srpska pravoslavna omladina Innsbruck je, mogu slobodno da kažem, naša bratska organizacija sa kojom sarađujemo već 5 godina od njihovog osnivanja pa do dana današnjeg. Oni su posetili, dakle, više put svake godine dolaze na Kosovo i Metohiju. To je vrlo važno da ja bih želeo da to istaknem ovde, da sam zahvalan i bratu i prijatelju Vladimiru Vlajiću i svim članovima Srpske pravoslavne omladine Innsbruck sa sedištem, dakle, u Innsbrucku u Austriji. Zahvalan sam prvo što čuvaju srpsku tradiciju, što čuvaju istinske vrednosti, one vrednosti koje nam je u amanet ostavio Sveti Sava, što nisu lažno moderni, što ne idu ka pogrešnim vrednostima i što su im Kosovo i Metohija kao žila kucavica srpskog naroda, dakle Kosovo i Metohija i naši stradali raseljeni, i uopšte Kosovo i Metohija što su im u srcu i što znaju odakle svi Srbi potiču. I što su svesni da bez Kosova i Metohije nema Srbije, da ne postojimo ni kao narod, ni kao nacija, da čovjek bez srca ne može da živi. Hvala im što su došli ovde u Paraćin da, dakle, ovo je i velika čast za Paraćin, da ovakvi omladinci dođu, a još je veliko blago za srpski narod i Srbiju što postoji ovakva omladina. I ja bih želeo da poručim, mi smo svi mladi, znate, svi smo generacijski vezani. Dakle, Vladimir Vlajić je neko ko studira, ko će biti, uskoro će diplomirati, dakle, naš brat, ali drago mi je da istaknemo da postoji takva srpska omladina koja ne ide za velikim bratom, koja ne ide za farmom, nego koja ide za istinskim srpskim vrednostima i eto vidite koja humanost pokazuje na delu. Moram da istaknem da su oni organizacija koja lično dođe, lično se uveri, dakle, da je porodica ugrožena, obiđe porodicu. Naravno radimo i na međusobnom poverenju, opet u veri pravoslavnoj. I sa druge strane, drago mi je, želim to posebno da istaknem danas, drago mi je što se okupljamo oko crkve, oko pravoslavlja,
što ne dolazimo kao pojedini predstavnici sektaša i sekti da pomažu ovih dana stanovništvo i u Paraćinu i u širom Srbije, a onda dele one brošurice pa nam truju decu pogrešnim vrednostima, a nažalost ljudi u muci i nevolji ne shvataju šta je to u stvari. Znate, drago mi je što ponavljam to, na istinskim vrednostima oni pomažu narod u Srbiji. Ajde malo sad da čujemo od Vladimira kako funkcioniše Srpska pravoslavna omladina, ko je čini, pre svega. Čuli smo da je sedište u Innsbrucku. Kako funkcioniše u stvari ta organizacija? Srpska pravoslavna omladina Innsbruck, ukratko SPOJ, osnovana je 12. aprila 2009. godine na Cveti, uz blagoslov tadašnjeg episkopa srednjoevropskog gospodina Konstantina u crkvi u Innsbrucku i uz blagoslov našeg sveštenika innsbruškog paroha oca Vidoslava Vujasina, a od tada do danas smo imali preko 200 manjih i većih uspešnih humanitarnih, društvenih, sportskih i prosvetnih aktivnosti, jer smo pre svega aktivni na 3 polja, a to je kulturno-prosvetno polje, društveno-sportsko polje i humanitarno polje. Da to malo bolje objasnim, na kulturno-prosvetnom polju, pokrenuli smo jedan od naših najznačajnijih projekata, to je časopis SPOJ, informacioni i integracioni časopis SPOJ, koji je prvi srpski omladinski časopis u Austriji i u Švajcarskoj. Zatim takođe isto organizujemo redovno predavanja i tribine o srpskoj istoriji, srpskoj tradiciji, kulturi, srpskoj duhovnosti, to na srpskom i na nemačkom. Na srpskom kako bi naše mlade generacije i naša omladina u Srbiji i Austriji, takođe i u Nemačkoj gde imamo ogranak, saznala više o svojoj kulturi, o svojim korenima, o svom kulturnom, duhovnom i nacionalnom identitetu i da ga očuva. A takođe i na nemačkom, pre svega u Austriji i u Nemačkoj, kako bi naši prijatelji Austrijanci, Nemci i oni drugi koji sa nama tamo žive na onom podneblju, saznali više o našem narodu, o našem identitetu i kako bi, tako da kažem, razbili na krivu sliku koja se širila proteklih 25 godina i da koliko god možemo da ispravljamo iskrivljeni ram sa slikom Srbije u svetu, a to takođe isto činimo i kroz društveno-sportske aktivnosti. Naprimer, tu smo pokrenuli jedinu fudbalsku sekciju i košarkašku sekciju srpsku u Tirolu, pokrajini Tirol u Austriji, u kojoj ne učestvuju samo Srbi, već takođe isto i pojedini Austrijanci. Eto, to je sad isto i stolnoteniska sekcija osnovana u junu ove godine na Vidovdan. Takođe isto i prijatelji iz Dominikanske republike koji s nama žive u Innsbrucku i tako dalje. A što se tiče humanitarnih aktivnosti i tog humanitarnog polja, imamo više projekata, a to je na primjer kao što je naš brat Miloš napomenuo, to je pre svega humanitarni fond za Kosovo i Metohiju, fond za Krajinu u Hrvatskoj, fond za srpske zemlje, izgradnju hramova Srpske pravoslavne crkve i takođe imamo jedan zaseban projekat, a to je obnavljanje hrama Svetih apostola Petra i Pavla u Bulatovcu kod Prokuplja. To se bliži kraju to obnavljanje i nadamo se da će uskoro meštani Bulatovca i okolnih sela moći ponovo da posećuju crkvu i da se mole Bogu. I eto, uvek kada je neka vanredna situacija u pitanju, uvek smo tu da pomognemo. Takođe isto i kada je prošle godine bila poplava u Austriji, takođe smo i tamo isto i pomogli austrijskom narodu i eto, ove godine, nažalost, moramo reći, smo danas, a i proteklih meseci bili sa našim narodom, zajedno sa našim prijateljima, Austrijancima, Turcima, Hrvatima koji su tamo i drugim narodima koji su tamo u Tirolu, Austriji, Innsbrucku, ali koji eto su dali svoju podršku i pomažu naš narod. Što je isto još bitno da se napomene, a to je što smo pokrenuli uz pomoć naših prijatelja, donatora, podržavalaca, to je priča o ženi, možda najvećoj heroini Drugog svetskog rata, to je Dijana Burisavljević, rođena
Obexer, dakle Austrijanka rođena u Innsbrucku krajem 19. veka, a koja je za vreme Drugog svetskog rata spasila 12.000 srpske dece iz ustaških logora u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. O toj priči smo saznali 2010. godine u Večernjim novostima i onda smo sebi rekli, pošto smo mi iz Innsbrucka, mi tu moramo nešto ozbiljnije da pokrenemo, tako da smo tu zajedno sa našim prijateljima Austrijancima, sa socijaldemokratskim pokretom oslobodilaca Tirola, pokrenuli inicijativu da grad Innsbruck posthumno dodeli orden Dijani Budisavljević, pošto je ona preminula 1978. godine. I to je u Skupštini grada Innsbrucka jednoglasno prihvaćeno od svih partija, čak i od onih koji su izričito protiv dodele nekih ordenja pojedincima, tako da su čak i oni to podržali. Taj orden, nažalost, još niko nije od potomaka Dijane Budisavljević primio, ali postoji mogućnost da će njen praunuk Leonardo Rašica iz Brazila uskoro primiti taj orden, ali što smo umeđu vremenu uspeli da izdejstvujemo je da će novo dečje obdanište koje će biti do 2016. godine sagrađeno u Innsbrucku nositi ime Dijane Budisavljević Obexer, a to je u januaru ove godine, 2014. godine, potvrdila gradonačelnica grada Innsbrucka, koja je predsjedavajuća u kulturnom savetu, odnosno u Savetu za kulturu grada Innsbrucka. Tako da smo to uspeli, a imamo isto i radosnu vest da će 20. avgusta 2014. godine na 36. dan smrti Dijane Budisavljević početi snimanje filma Jasenovac o Dijani Budisavljević, dakle, koji će snimati ekipa Balkan filma i Tihomira Stanića, našeg glumca i reditelja, tako da će na grobu Dijane Budisavljević u Innsbrucku početi, dakle, prvo snimanje tog filma koji će, nadamo se, biti istorijski, jer je prvi film koji se bavi tom temom, dakle, o Jasenovcu i o Dijani Budisavljević. To je, dakle, jedna žena o kojoj se, nažalost, ne zna mnogo u svetu, ali trebalo bi bar onoliko da se zna o njoj kao o Schindleru, tako da... Hajde da se vratimo malo i na aktivnosti zbog kojih ste danas ovde. Recite mi, humanitarni rad vezan konkretno za period nakon poplava. Dobro. Kako je tekla ta organizacija? Ko je uopšte među donatorima koji preko vas dostavljaju sva sredstva neophodna ugroženom stanovništvu? Kako je to funkcionisalo? I dan danas funkcioniše? Mi smo, nažalost, saznali o tim poplavama i odmah, kao što sam već napomenuo, sledećeg dana smo pokrenuli tu akciju prikupljanja dobrovoljnih novčanih sredstava. Ta akcija je trajala do 16. jula i, kao što rekoh, ukupno je sakupljeno 17.200 evra. Među donatorima je bila omladina, članovi organizacije Spoji, naši podržavaoci, prijatelji, ali isto takođe i mnogi razni donatori koji do sad nisu bili uključeni u naš rad, koji su prepoznali tu transparentnost, jer svaku uplaćenu donaciju, bez obzira koliko to je, ako se radi samo o nekoliko centi, to je objavljeno na našem sajtu www.spoj.org. Tako da donatori mogu da u svakom trenutku provere stanje koliko je trenutno sakupljeno i da vide da li je njihova donacija uplaćena. I takođe, naravno, kada se pomoć dodeli, jer ne dodeljujemo novac, to samo u retkim slučajevima, na primjer ako je neko bolestan i sam kroz novac može da pokuša za operaciju i tako. Ali, inače, uvek u protivvrednosti tog novca gledamo da ljudima obezbedimo, dakle, dugotrajnu pomoć koja može da im na duže staze pomogne. Među donatorima su takođe bile, dakle, kao što sam napomenuo, mnoge austrijske firme kojima ovom prilikom veoma zahvaljujemo. Među tim najvećim donatorima, sada da istaknem, jer ih je zaista bilo mnogo, je firma Beluti Planen iz Innsbrucka, koja je za ovu priliku specijalno šila 175 novih dušeka, specijalnih. Takođe je firma Eurofoam koja je dala 50 tih sunđera za te dušeke, a firma Beluti isto takođe i 264
ćebadi za decu i za odrasle šila specijalno za tu priliku. Takođe isto i firma Valde Saifm koja se bavi proizvodnjom sapuna, stara tradicionalna porodična firma iz Innsbrucka. Oni su čak u 3 navrata donirali specijalni sapun, a čak i isto jedan lep gest od radnika te firme koji su izdvojili jedan dan i tog dana su radili besplatno i sve što se tog dana tako je, oni su donirali za Srbiju i za Republiku Srpsku. Kako to teče, razumemo, donacije, vi dobijete novac, kupite robu protiv vrednosti tog novca, dostava, rekli ste da sami odlazite na mesto u domove porodice ili kod crkve, pomenuli ste da se tamo delila pomoć. Kako se organizujete da dođete, vama nije ovo mesto gde živite sada? Kako se vi organizujete lično? Pa najčešće ili, pošto smo u zadnjih 5 godina od kada smo osnovani, stvorili dosta prijateljstva širom Srbije, ali i širom sveta, tako da ili kroz naše prijatelje, od poverenja pre svega, dolazimo do tačnih podataka o tim porodicama najugroženijim, ili kroz Srpsku pravoslavnu crkvu i njeno sveštenstvo, ali takođe isto i, za vreme ovih poplava, ti krizni štabovi koji su radili. Takođe, zaboravio sam malo pre da napomenem, i u Smederevskoj Palanci smo bili da pomognemo, to je bio prvi grad u kojem smo pomogli, dakle, direktno se obraćamo i direktno sakupljamo i direktno dostavljamo. I dolazite iz Austrije ovde? Tako je. Eto sada, na primjer, trenutno smo na godišnjem odmoru i ujedno koristimo priliku da dostavimo humanitarnu pomoć, takođe da tu smanjimo te putne troškove, jer ipak da ste već ovde i onda odavde radite. U Paraćinu sarađujete sa kosovskim božarima i to je razlog zašto se vas dvojice danas zajedno ovde. Recite mi kako teče ta saradnja. Vi ste donekle, kako rekao ste, bratske organizacije. Naravno. Šta to podrazumeva? Pa sve što se radi sa verom u Svetoga Savu i sa verom u Gospoda, sve se radi na bratskoj osnovi. Dakle, saradnja podrazumeva više stvari. Podrazumeva borbu za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, podrazumeva konkretno da se oni nama, Vlada je napomenuo, dakle, da sarađujemo prvenstveno na poverenju, dakle, tako i radimo. Oni se nama obrate da pronađemo porodicu, mi pošto imamo godinama ovde postojimo i borimo se, dakle, imamo uvid u to koja je porodica, gde je ugrožena, oni kažu šta konkretno treba i napomenjem, dakle, da se tu ne radi o uručenju novca, nego o svemu onome što treba toj porodici, to se kupi transparentno i lično se uruči porodici. Tako da, eto, ta naša saradnja traje, ponavljam, na poverenju, zasnovana već 5 godina, da će Bog da traje i u buduće, da će Bog da što manje je potrebno da pomažemo, dakle da Srbija krene jednim putem normalnim, a preduslov za to jeste da bude što više naših građana, što više ljudi poput ovih mladih ljudi. Da oni budu primer, i da ova naša saradnja bude primer kako trebamo zajednički da se borimo za bolji život svih nas i posle poplava, a i uopšte. Ja bih samo na kraju napomenuo i to da su jedni od najvećih donatora. Ovde u Paraćinu imate najveći broj raseljenih iz opštine Gnjilane, iz opštine Vitina takođe imate jedan izrazit broj, inače opštine Vitina i bratimljenja sa opštinom Paraćin. To se sada zove opština Klokot, po ovom novom decentralizovanom sporazumu koje je naša država postigla sa Evropskom unijom i uopšte, sad je to nebitno, ali se sada ta opština zove Klokot. Dakle, jedni od najvećih dobrotvora za naše stanovništvo u opštini Klokot jesu upravo predstavnici
Srpske pravoslavne omladine iz Innsbrucka na čelu sada sa Vladimirom Vlajićem i ja im se ovom prilikom javno zahvaljujem. Oni će dobiti plaketu velikog srca od opštine Klokot za sve ono što su učinili, za svaku suzu koju su obrisali i jednom našem žitelju i jednom našem stanovniku. Kažem, hvala im i u nadi da ćemo i dalje sarađivati, i u nadi da će ovo biti primer svim našim mladim ljudima i u dijaspori i ovde u Srbiji, dakle da se zajedno ujedinimo i da pomažemo za bolju Srbiju. Hvala im što su došli i nadam se da ćemo i dalje sarađivati. Siguran sam da ćemo i dalje sarađivati. Za kraj ukratko bih voljela da čujem koji su dalji planovi kako jedne, tako i druge organizacije. Samo da napomenem, prošlog vikenda smo bili takođe na Kosovo i Metohiji, tamo pomogli 6 porodica, a eto, bili smo sada u Svilajncu, Paraćinu i Trsteniku, a do kraja avgusta planiramo da obavimo i da završimo ovu veliku humanitarnu akciju za žrtve poplava 2014. Tako da ćemo ovu akciju nastaviti u Republici Srpskoj, ako Bog da, do kraja avgusta, a tamo, dakle, septembar i do kraja ove godine vidjet ćemo, još nećemo otkriti koje su nam aktivnosti, to ćete moći na našoj internet prezentaciji uvek da ispratite, ali eto, 20. avgusta u Innsbrucku taj početak snimanja filma Jasenovac o Dijani Burisaljević i o njenoj humanitarnoj akciji, to će biti jedno ovako u ovoj našoj jubilarnoj godini u kojoj slavimo 5. godišnjicu od osnivanja, jedan od svetlijih tačaka, a takođe i 5. septembra će biti u Innsbrucku jedna jedinstvena manifestacija, jedan jedinstveni događaj u Austriji povodom obeležavanja 100. godišnjice od početka Prvog svetskog rata i 75 godina od početka Drugog svetskog rata u Innsbrucku. To će biti u samom centru grada Innsbrucka i bit će uključene sve verske zajednice koje žive u Innsbrucku, kao su direktno povezane sa, da kažem, eto, sa Prvim svetskim ratom i njegovim izbijanjem, odnosno njegovim tokom, kao i sa Drugim svetskim ratom, a tu isto i uključena i Srpska zajednica, dakle Srpska pravoslavna crkva u Innsbrucku i Srpska pravoslavna omladina Innsbruck spoj, zajedno sa austrijskim prijateljima i drugim verskim zajednicama. Hteo bih još za sam kraj da kažem da nama Paraćin nije toliko stran grad, često smo ovde, imamo isto i mnogo članova saboraca iz Paraćina, a čak jedan od osnivača Srpske pravoslavne omladine Innsbruck spoj, od 9 osnivača je iz Paraćina koji živi u Innsbrucku kod nas. Eto, lepa informacija za sam kraj naše današnje emisije. Hvala vam što ste... Ja ću samo napomenuti na kraju da i pokret Kosovski božuri ima jednu veliku akciju tokom leta. To je, dakle, da poklanjamo deci Kosova i Metohije, deci koja žive na Kosovu i Metohiji, letovanje, dakle 150 učenika, 100 učenika iz opštine Klokot, Vitina i 50 učenika i ostalih enklava južno od Ibra, dakle to su srpske enklave na Kosovu i Metohiji, i 50 učenika iz Gračanice, iz opštine Gračanica, putovaće besplatno 10 dana na letovanje u Budvi, Herceg Novom i Ulcinju. To smo organizovali uz pomoć naših prijatelja i naravno pod patronatom igumana manastira Hilandar, arhimandarita Metodija, čiji sam inače i poverenik, tako da ćemo, znači, da je jedna od najvećih akcija tokom leta pokreta Kosovski božuri poklon, letovanje toj deci. To su sve višedetne porodice, dakle nemate, to hoću da istaknem, ni jedna porodica čija deca idu na more, ni jedna porodica nema manje od 3 dece, dakle od 3 pa na više dece. Imali smo situaciju da imamo porodicu sa 5 ili 7 dece da nikada nisu otišli na more. I onda smo od ove godine pa nadalje pokret Kosovski božuri će najboljim učenicima i višedetnim porodicama na Kosovu i Metohiji svake godine pokloniti besplatno letovanje i vrednost te akcije je preko 20.000 evra, dakle 10-dnevni boravak i otprilike 140 evra po detetu
koji će pokriti naši prijatelji. Moram da se zahvalim predsjedniku opštine Laktaši, gospodinu Milovanu Topoloviću, predsjedniku opštine Čajetina, Milanu Stamatoviću, mnogim našim prijateljima u vladi Srbije i mnogim našim prijateljima kao što su ovi omladinci i naša braća. I eto, to je akcija koja će biti završena do kraja avgusta ove godine. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Poštovani gledaoci, imali ste priliku da čujete predstavnika Srpske pravoslavne omladine Innsbruck i predsjednika pokreta Kosovski Božuri. Govorili smo o aktivnostima ove dve organizacije, o humanitarnom radu vezanom za poplave. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Kanal M.